nje moya kagendo mbijewe nturene ya Rwanderi Muthambire no guana keba kumania na mutana wanja ezi kujukwane antu bati kumenyeka na gwita nawe Kenneth Ndigaririkana kujukwa ari thokone ya marima utuku bwa gukira na Rwana ekirwa ngarine muthemba jwa Toyota Mark X na mwankira nande ati kumenyeka na ari kana bara bethirito bakimujukia kuringana na mutano ngina arajukirwe mathaine ja thaa 3 cia utuku nja ezi neringite riboti kwa borithi kenda bethirwa bakigwatwa kumuchwa. Mate Mugambi ni akurikithia cio. Koimochie kwa mwekuru kagendo wa mbiye wentura ya Rwanderi wandi ya Muthambike rigitigo mbunge kia Mara bara bakabitwe ni iguru na nthiguru bakinyite bonete marigana kimako mathingatene mwana wao wa muchiojwa urite na njiri akirige gorogoro amburia kadandi mwonu madani malukiri kadandi mwonu mwana wakola witagwa Ken ndamwira nte mwonete ambira alegwile akuringangirwa marima na agerwa ngarini riu ntamenya ne ngari iriko nakambukiriro rimwe bubu ni tontu nakandare karinde ndaumangaretie ndieta kumuswa kuri ari nkina kinya barabara ni ndona nterambite nkina soka muthaka Ndamsikariuki wa Ndega riuga muruagi na Ndamsikenethi wa Ndega aragwatirwe ari marimera nkurutu guthachire na kugerwa kirinkari ya muthemba wa Toyota Mark X na kuthie gwanwe na antu batakumenya na mwanke munthi batiaraniritie no ekana kumuona arajokirwe marima ne unidentified people na neka twe concerned thaino koria tonkiomba komuruta tonto atale akinya mujie nkinya thaino rari bantu starejia anto beja bamujokia lakini guteo aramenya antu bau bakomujokia bakena thino ena aroneka gataka in distress lakini anto batatindanira kwenda kumenya te aratonyirwe ngari eu ne unidentified up to now tonto kolari thale otuko na anto batatindanira kimako kinene kiringithitie muchioyo na nkinya nture no bariuga amona kuringa riboti kirigituo kia borichi batiringitie Kenneth Ndigaritho na buramanto maingite mamariga ntura ninu Adamsia muratu wakwa and the recent happenings tairira happenire Momboni kimwana kinini kurengero maisha gike nini we are very concerned kumenya niko na keno yetwire ba maku ntukurigwa nembie kuri na mbere gutibunda kenini na nukugwa cases ino jaga iti bukura direnda ka ya gitero maisha ile nini katukurigwa gukuikarate kama untu makuri makio magobo gwikana na twina polisia riu nitujukirie itagaria na nitutire kwa polisi nituandikithiria umbi kogu kugaigwa kwe mtu monete gonto no atwire tu tika twina mantu maingi tumwa nene kuma kiri muchioyo na nkinya nturanie ne Rwanderi gutwika mwana wao mwenda akagwatikana ari muoyo toria ankiomba komona he is a tall guy black na a lot of the operation yao uwala mugwatire na tomaringangwa na mucokio bari aramurutire na rutore na uge nimbia aramuringangagira kana nimbia mubitiritie nayo nigetha na keno yetu yombe kwenuka mujie sawa na tugacokia nkatho muno ki anyone who would be having any information regarding to where we'd find Adam ki reportera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi.